ويلولو 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 وزيدا كتم كلو كاش خانان وزيدا كتم سري برجوان دياران وزيد سر كلا دلي خدا مجهول بوم دي ساج خمان وكلان ودردان برين آخ ده ويلولو 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 دي سابون بو بارانه هر بره گردیم جدومانه دي سا نالا برندارانه دنگی دایکا دل سر لورکی وانه بابک بکه در خدا ویجه سر زاروکانه لی زاروک مانه بی نفس بی روح و بی جانه آخ برندار ویلون ویلون زاروکان حوارا دایکو باوانه دی سادی رو خوینو بدگه وکه جارک دنش جارانه وکه دیار بکر وکه پالو گنجو وکه آگری درسو وکه محباتو وکه برزانه ایرودی ایوار باش تماشاوران بلال، ایوار باش حسکرن زمان کردی، ایوار باش کردن اناتولی ام جارک دن لباوانه ما اداره جبو ما کردا جالی کی دا شر و مرنه وک حلبچه جالی کی دن دا جی سرحلدان و نوروزه بگرما نوروزه و سلافت کن جنها دا نوروزه و پیروز به اون بخیراتن تماشاوان دلال از هیرو برنامه خا بدو بیشا برای بابم جبر کو میوان من جگند برناغلیه
مخص سفته تسبیک دا بحث گند بکم و ببم گند برنامه ما هونجی گند ناس بکن بباشا دودیون داجی عمل سر ناسنامه کلتری ناسنامه کردی صحبت بکن میوان من هجا لولات نروژ زانینگاه برگنه پروفسور اتنولوژی حاج اخمانه که حاج تو بخیراتی تمام ایوارا بخیر به سپاس که حاجی مالا تاوا تا نشکناندن تا تکلیف ما قبول کرد هاتی بوی میوان من از گلک یرو لازم به هبونتا از پاسیات دیگه ما 41 سال شده 41 سال شده مبرگون از هیچ تا ببینم گند تا ببینی نه برنامه دا سورپرایز من نشترا که حاجی اخمان که حاجی اخمان گند برنامه گند کی گردایی قلیه لآناتولیا ناوین که حاجی اخمان لگند هاتی دونه حتی در یک سالی آخر لگند مایه دما دبستان ناوین ارتو خله مالبات وی بارکری چوان کریه او حتی در وای ولات لوان کره جیایه که حاجی تو جبو وان چتانا تنگ چتا بکنی لیزیده بکی دخوازی تنگ چتا بیجی نه me bari Ankara'ya ne kiriyoruz? Bu kutu ne çum? Ortaokul ilgili bir şey Ankara'ya kan. Yani yani Dibistan Azaroka gün bu piştuğu Dibistan yani pensalaşında az gün çum yani çum ortaokul lise o Dibistan yani eğitimi siminle ki Ankara'ya kılas. Yani که حاجی پرسه که تویبت کم تو کیجان سال هاتی نروژه از دما 8 داتم yani سال 8 داتی پشت که حاجی من گوتو بود یونیورسیته برگن دا وک پروفسور وک اتنولوژ کار دکه گلک برهمه خیانه گلک سرزانستی اتنولوژی نویسن خیانه نها حوال رژی نشان دادن که حاجی پرتوک نوی به زمان انگلیسی و نروژی نه که حاجی جبو لکولین خا پرتوک خا تشتکی بیجی اوا پرتوک نکول سر کامرای اوا مل سر müze yani müze İskandinavi müze çantayı karkını o çantayı ifade kırını jibona çi müze از الباشی سال سری دمام هاتن لسر تشتی کرده همه جوان تشتا بحث بکن یعنی رولا موزه ما دیجیواکی را چیه از سری جو بحث بکن ای باشه اما yani ser nasname le her Türkiye ki juşna ser mirasa kültüra Kürt evvel ser namus emenifsan diye evvel ser Eva Portugal gelek na Eva zud için on bak bak video nişan dedin beli yani Portugal men ser miras Eva gelek mi bu bazılar dünyada mevi konferansı ki çekir nizam az büyük bahs bükün nekim nizamlı büyük konferansı da nabera akademisyen İskandinavi ve akademisyen Norveç na Kürda hem hatım nabereki leser yani mirasa kültürü çiğe rola xo nasnaber çiğe ama konferansa ki burası jikele ki bu nizki 75 Kürt beştari konferansı bun divan 75 Kürt hamu parça yani hamu velatı Avrupa hatbun hani Kürdemeş başarı Kürdistan'a hatbun براستی yani bu kuvvet yani ilma Kürdi büyük konferansıyla kuşanda emkine emçine emçidikin büyük ekip mevi servi işte pratik nefesan yani Kürt şuna kene o mirası var çiğ مرفت kadar pratik ajvara bir şey lazım. yani kesen baxazın dükkanın پرتوکا سر اینترنت مزکن سپارش بکن راسته که حاجی از دخوازم تنگ بحث گنده برنامه بکم بله کرم که اره
بله کوچپری و گندیان برناغله یا بروا آناتولی دما روس هاتن کردستان باکور ج ایرش کرد پاتنوس و تو تاغه چند مالبات ج عشر سبکی جوالات خا وارو ولات خا درکتنه بروا آناتولی هاتنه لداوی 1900 نهان لآناتولی گند یورو برناغلهی لور گند آوا کرنه برای تا بلجیه دجی سکنینه 1900 نها او گنده هاتی آوا کرن او سروک عشر سبکی رسمه که ویه یوسف بک 1809 کسی که خریب گروکه که کشاندی او رسمه مخواست از ویجی نشانی ها بکم گند گردایی باجارو که خولیه 37 کیلومتر بر و روژاوای خولیه دکوه گندن خیلی جیرانجی شرف جلکو بومسوز و قوزانلی ترکایه گند لگولا کلکا سامسامه گولا سامسامه زوستانی گلک آوید دگره هاوی نجی جبر گرمه زیاد به گندی جی فیده دبینن خالی و دبن داوین سر خانی خه او دما بره بود تابی نها خانه همو نونه نوجنن او جی برناغلی جبون نیچروانیا خالیه گلک هاتی ناس کرن همو نیچروان گنده برناغلی ناس دکن جا آنقره ده استانبول ده همو دیپلومات گنده برناغلی ناس دکن چونکه لوی درکه تن نیچرا ارده گو خوازا دکن جبوه او گنده گلک هاتی ناسین ده خاریتا دا ده مجوی نیچروان دا گلک جیگرتیه گنده برناغلی لسنور آنقره و قونیه مرد در باس باجار سنور باجار آنقره به گنده بومسیز ایتیه یا ایلاکا بومسیز ایه پاش بومسیز ایه نها گند گوشبری که گلک مزینه ایه گند ولابیه گندی لآنقره و لقونیه بجیبونه کار دکن لور بجیبونه یدن لورن لا اروپا جی وک ولات نروژ سوئیسرا دانمارکا آلمانیا گلک کسن جبرنا غلی عطنا بجی کرتنه من جد سال 1806 و 1807 دا سال که لگند برنامه ما مستطیکر من جوی گند برنامه گلک چشت هین کرن من لمال وان خارن خار دناف جماعت وان دا لودا وان رونشتم من چای لمزنه خبلا کر من گفتاری وان کر وانجی از وک لاوه خه قبول کرم از گلک کیف خوش بوم دمه حوالا رسیم شاگرد میجی طلبه میجی وانین سر اکرانه وقتا متا مغموره نان لی دخست بکرکان خبر دشان ده دبستان مکتبه بانگی من دکر از در نوارا نیورو دا دچوم تاندرا وان آب حسو به دلگرمی که گلک مزن حجان نان سیله و ماست پیس حاضر دکر متوف خورنا خد خور جار جارنا خورنا ما قطمه هکو بون جار جارنا نان بمیست بون جار جارنا پنجار بو پنجار بخش چیا و ترلاوانی بون از وان قد بیر ناکم از ناد خازم جبو برانین گندین برناغله موزیک که حوالونن سر اکرانه موزیکا سر بلند قنات دما بره دما بره دما بره کال پیر درد کتنه داره رو دونستن لبن داره دگرین حتی واره لو هوانو وا چه دمه دونه تنگ بیر لسرمه کورونا ویروسک در کد ملت مالدا محکومه دما بره گنده من مینا بره هوا جیران قهنمانه ایدم بزل مگره
دما بره لبریه شیرده دوتن لبرزیه ده پارزاندن ده کلاندن برمالیه و کوالیه ازتم وزتم میرا جاگل پشتادم ازتم وزتم میرا جاگل پشتادم دکو منه قمه گیره حتی مرده لبادم وردای مکشیده ازیر لبادم دما بره مکار دگر دایگ بیره هبیر دگر گلورگر مرون دگر به حال و شکر دگر هاوین جویه بابا یزم که گودلی دیسای زیزم بلا بولی لدنیای دنگی کسی کس نابیزه ازتم وزتم میرا جاگل پشتادم ازتم وزتم میرا جاگل پشتادم دکو منه قمه گیره حتی مرده لبادم وردای مکشیده ازیر لبادم ازتم وزتم میرا جاگل پشتادم ازتم وزتم میرا جاگل پشتادم دکو منه قمه گیره حتی مرده لبادم وردای مکشیده ازیر لبادم اری تماشاوان عزیز دمم بره همه جوارا بحث دمم بره بکن مختار گند آب رشاد آب حسو زبو آب نصرت دوریش آب عرب برفو آب مشتاق محمدی زمه آب خالص قادر آب کمال بیدر آب شعبدین آب محمد خالد آب عثمان چاوش همون یم دمم بره نه جوان بینا کردستان داد خدای رحم و خلوان بکن متا من دلال محمور مالی باغو خالتی من اسم مالی کابلک جی کرک از اون زمان از کلک نیزکی وامو کک جمیل کمال محمد حجیمین مخلیص ولی اخمان کرم خاطب یاشر حمید نازو مهمشویتن مالا وانا وابه از وانا از وقت براکی قبول کردم جمعزنا مگوت بینا کردستان کردا بونه کلتور کردی داد کسم وفات کری را ما خودی رحمه خپیده یان ساغ راجی صراف و حرمت خدشینه کک حجی تو جبو عشر را سبکی چند چطاب بینی زمان کرم که بله من دست بکرن در که باست کر یعنی گوچ پونا جوالات اتانی آنادولیا ناوین
dixwazim hinekî tişt bêjim bi rastî jî çiqas jî yani ew bav pîrê me yani hesretiya wana li ser welat yani ser negotin welat digotin memleket ji bona wana gotinekî pîrozbayî bû lê ew memleketa jî hatibûn li ser wî dest me dat tu yani ji me re tu tişt behs nedikirin belkî tişt ji hev re behs dikirin lê ji me re yani di zarbûna me de wan tiştane hinekî tiştê ya jî nizanbûn ew rastiya xwe bigotina nizanbûn wî rastiyê çi bikin hinek sedemê xwe hebûn yani çima ji me re behs nekirin ji ew hinek tişt yani hinek tişt ezmana di guhê me de maye bana 6 sala ji welat yani ji memleket bar dikin hetanî Anadoluya navîn 6 sal da ji dû 6 salê de bi serê xwe dîrokeke bi serê xwe fîlmeke bi serê xwe jiyanekî biêş e belê ew prosesa yani prosesa ji welat yani ji welatê xwe barkirin hetanî Anadoluya navîn yani cîkî xerîb hetan cîkî xerîb nizanbûn ew ê herin ku têne xerê pişt 6 sala şûn da diçin Polatliyê ji pişt Polatliyê şûn da diçin Heymenê yani yani ev parçebûneke bi serê xwe lê nav wî barkirinê de barkirinekî biêş barkirinekî bi zehmet rêda li gotina dêv bavê min yani li bavê min wana kalê min û pîra min li Vartoyê mirine yani çûne dîlovanê li Vartoyê em nizanin yani li ku derê qebrî li ku derê rêda çi hatiye serê wan pir nizanin van tiştane lê hezar war dikim 1916 hetanî 1919 wan yani wan demek tu dibêjî ew demekî bi rastî gelekî mühim e yani yani ez bevar nakim yani kesek ji mecbûr ji mala xwe gava xwe bavêje bevariya wî li wî tune dema tu mala xwe yani gava xwe bavêjî tu girêk bipirsî çima yani bersivekî jî tune be wisa jî tu bi xwe dizanî te çima gava vitiye lê wan gavê ji welat ji malê xwe yani ji mala xwe ji gundê xwe ji axê xwe dirkitin wana sedemê xwe henin girêk wan sedemana mirov hinekî çend rojê li çavkaniya mêske çima em hatine Anadoluya navîn dema em piçûk bûn hetanî bi rastî jî hetanî ez hatim Norveçê li ser hebûna xwe li ser koka xwe yani em ji ku hatine zanaya min tune bû her çi qaşî me dizanbû kî dema ez piçûk bûm qehremanê bavê min hebû li Gomekê yani navê gundê me Gomekê ye li Tirkî jî dibêjin Qizil Toprak li Gomekê de qehremanê bavê min apê wî bû apê jî digotin apê Hüznî ew apê Hüznî bî resma apê Hüznî ez bi xwe mezin bûm min jî gelekî me rex dikir hetanî 17 salî min ew wî nedît li resma wî bi qehremantiya wî ew dilgermiya wî dema dê kalpîrê min dimre dest yani hem apanê min hem jî bavê min xayî dike lê dema 17 salî şûne carekê min çûm yani wala axa bav pîrê xwe rastî jî gelekî balkêş bû min hem xwe nêzik dît hem jî min xwe xerîb dît lê tiştekî gelek xweş bû min apê Hüznî dît qehremanê bavê xwe dît ez li cemî jî razam hetanî gelek balkêş bû yani li cemî razam li cem qehremanekî sahî razî rabî rûnê ji bona min heyalekî bû ji bona min xelatekî mezin bû zanîn eva yani di navbera qehremanî da navbera xewn da em mezin bûn yani memleket cara bigotin memleket gotin qehreman tenê nebû tiştek dinê ji pir xweş hebû digotin
از چون مملکت از اشترا کاده بینم کاده گله کی خارنه کی yani nane ki hedire burun çetkin ama le gele karşı çetkin nane tendüri çetkin çal çetkin zarayan pırtına le dema bavim çu ama jevke je memleket bukhara kade hani bu yani İcadda mahnek haçtı bir amedi çi hacine ki ne tış bukhratini evji haca bağlı bu yani şu memleket demaha bukhara kade hani kadeji gişkara bela nedir yani küçük da devdori xo de gotuna mez xazım tişteki bejim kerem nako me gut ya dema mrof gavj mala khbavje o her fqarati ki mezme yani en fqarati tu nukari ewi jakedin binici fqarati ki jmala khoderketin jbevariya khochun bana her fqarati mezme dema hatım Norveç'i Skandinavi gelek pırs jma hate pırsimi Türkiye dema tuvi pırsi be pırsi Türkiye gerek bizambi bersiveki bidi yani bizambi ki çı bersi bidi çı bersi bidi bunavi jara ekemin bu men eki kan şerefname kan de şerefname da ki liservi aşireta emji hatına yani koka aşireta me pişt o şerefname şunda hani kimin eki şerefname tu bu cizani az bevat kim gelek Kürt cizanın şerefname diroka aşireti kurda 1500 xlas buna 1500 hatin nivsandine win nivsandine gelek gerenge yani dil dixaze ki hamu genci Kürt hamu Kürt şerefname buxunun ser diroka xuji ser diroka aşireta xuji wi bin bele binin evki şerefname bu burası bir Farsi hatiye nivsandine bir Farsi hatiye nivsandine bir paşici biz varın servi koyu heye kopiyavi heye men azil servi baskim dema mahatın evki dema mahatın şerefname le aşrat ama sip ki yani şerefname bigri yani çafkani o şerefname da işte gelek çafkani deneyce hemen yani emkine sipki aşireteki biraz gelek mezne yani mıntıkaki malazgirti bigri aktani rojalat Kürdistan'ı Karsi o diyor yani mıntıkaki gelek zor da jiyan kriye jiyan jdike le koka sipkia yani koka sipkia le hazar haysida le gora çafkaniyaz bejim me bukhul ser le koli nekriye le gora çafkaniyaz bejim sipki dema hazar haysida dema fermaneki ser kudi ezidi çedbe nabi fermani khazala le brastiş devlet demira her konkujik yani katliamek le deje kudi ezidi be türlü döne cikinabe yani. Dibêjin ve evçar gora çevkaniya duy konkujiya xazal da sipki yani aşireta sipki bardikin yani baz didin ji dev dorê Muslê û Şengalê. Tên cî dibin naka ew dev dorê tê jiyan dikin. Lê tu gotinek he naka tu ji rovî diravî dikevî destê devê gura. Yani lui konkuji diravî tê de kevî nabera o Osmaniya û Farsa yani zanî. Durda gelek balkêş yani durda dibêjin koka yani bevariya Kurda beriya İslamiyetê xwe ji dizanin Zerdüştî û Êzidî Zerdüştî û Êzidî û Yarasanyane el-Haq wan bevariyê beriya İslamiyetê
gelek mühime yani Kurd heneki bizim yani Kurd deji Müslümanti İslami 400 sal şarkına kabul nekirne uzançı yani gelek gotun gelek nefis hemen ve serwana lewan nefisana am danciki le am le sipki le Kurd yani le nakal منطقه jiyan dikil meskin çahati seriwan Camist ki 1500 yani 1500 nabera nevi 1500 da Yavuz Sultan Selim ji istifade edike yani ji sipki aşiretas girzane ki aşiretas gelek serxubiye yani avlu serxubun yani brası ji deston yani heneki nizki az duvardı ki mez şaş ne kun nizki sed hatta 5000 erkivan hebune yani leşkeriyan yani gerek bu kuvvet buna. Yavuz Sultan Selim ji istifade edike wana biri Rus ve Ermeniya le lütte Rus cidike. Ama yek ya du gerek mühim ben dinle da yani 1600 da yani bejin kas şirin he yani 1600 süne bejin kas şirin gerek mühime yani evjem işaret bakın paşam saçak esip kabın o kas şirin dinle Şah İsmail Yavuz Sultan Selim da Kurda kurban dikin. Kurda parça dikin. O parça buna prestiji binaya parça bina iwe. Yani ergetu 1600 süne fikir biki gerek tu 1023 ji nakabi bini. Yani 1 2 1600 süne 1023 behra gridaya. Dema wan parça bun Sipki jide nav xuda parça dikin. Yani sipki de parça buna ona olay. Yani ki tuzani aşiret ji kabila çedibe. Yani malbat kabila çetkin kabile ji aşiret çetkin. Nav wan böyle kabile böyle nizki nikarmaz tişteki ha yani rasti bir nizki 15 و بتجي 20 قبيله سيبكا دبن مسلمان درباسي دما بون دبن مسلمان درباسي علي اكيد بن Yavuz'tan Selim evet yani ne bun Müslüman yani Kürt meyizdi derbası erivan edibin ne dema o parça bun bu mani da ki parça bun hevdine kabul kırma. Yani beni hevdi tu dukoli. Dema tu hevdi kabul naki, o heskiriş namine, de soziş namine, yani düşmenti ki dünya kuda çedbe. Yavuz Selim yani Osmaniye jüy cudabune, jüy kulle istifade kiliyor. Ki yani evçiye cudabun, cudabun sedem yoku ola yani. Zambi ergez. Ne ki مخبن جبر اول گلک عشیرن ما پرشان بونه طالان بونه ویران بونه گوچبر بونه قتل بونه راسته بله yani o gerek yani Kürt jahamu olara rumet yani rezimin ha le em de o yani o le nasnama me çıkıyor o le sere buna me çıkıyor gerek Kürt Louis hani ki runen hani ki münakşe bikilser yani Bejin eva ol çi daime. Dema tu yani o tudukari bir Müslüman tudukari bir ol ekdini le tujbuna ki jbuna çi kartini. Mesela eva yani. Ev hevdin yakın naberam Kürt Müslüman eva Yavuz Sultan Selim ji geleki kartiye ev ji paşe le deji şahi ji kartine yani. Paşe şah mestik eva براستی جبونا که یعنی دیچنه که به هر حال دکان روتنه و کرداجی یعنی عشرت اسیب کیجی قربان دکن yani. Numune ki dedim yani avval gelip mühim mruf van tuşuna beje. Yani numune mesela yani reisi aşireta sipkiya üdemi mesela Hamidi alayları rütbe dedine dikkin binbaşı yani binbaşı Abdülmecid Bey paşa yani. Le Abdülmecid yani rütbe dedi ama tuği rütbe
نه جبونا هبونا خود ددی کار کرنه جبونا هبونا و هبونا عثمانیه ددی کار کرنه حتی يعني قاتل مجید و همو قواتي دشنا حدود روسي يعني عثمانية دزانن كي يعني او عشرات نكاره وديجي روس بسكنه يعني دكاره يعني حموجي خلاص بن دكاره حموجي وارن كشتني يعني كونكوجي كي بدست روس دكاره تشيك ثاني يعني دي باشيجي اسكو يعني ابا بسري خو قالك دريج ديروكي كي دريجه قالك بله لي بيست ثاني بيست اصلا الناس يعني حزار ناس بيست الشارع وجود زانن بيست شعطاني السياح بيست شيء كونكوجيا زيلاني دبه كونكوجيا زيلاني براسيجي قالك كرد بزان بن يعني زيلان كان نوالا زيلاني دا 45,000 انسان قتل دكن زاروكا بدري عطاني نودي كسك يخلص نابه يعني دمالا دكن مالا دشيوتنا يعني فاناجي افا بيشاشا يعني بيشاشا عطاني بيسنها دوام بيشاشا دا عبد المجيد بيجي اوانا جي بيشتاخو شختكن عبد المجيد عثمانية وعبد المجيد جي براسي دشنين هيك دشنين سرقيني بكوري خالص وكوري دني راجي يعني كوري دكوري دني يعني اوانا وقشكا دشنين سرقيني عبد المجيد جي بريندار بيدري سر بريندار خوش ديچه سر ديروانه يعني قلتنا من هم جي يعني الدين دا هم يعني اول دا هم جي بنا خدا كري كل حشار بن يعني همو يعني امبيجن عثماني بنو فارس بن لسر برجونديا خو لسر برجونديا هبنا خو لسر برجونديا ولاتي خو کار کرنه و برخودان دانه اون چمال سر کی يعني جبوی کی و تو برخودان دیدی که کدش خوب بپرسن يعني باش باش هم پرسه کی بنا کردایا اره بله هجی دیرو گلک دریجه ام از دخوازم بیشا یکمین ام خلاص کن در مثلا پرسن اکادمیک بود بله يعني بشترا دما روستين يعني روستين وعثمانية بشكري عبد المجيد بيك ناكن يعني ناكن أزويد خازم بيجم يعني تو كاربيني بابيجي مثلا أوا يعني كود قليكي يعني كود لسر ديروك يعني ديروك أخو نزامبي تو ديروك أخو نزامبي تو أستشهد برسنت توكي تدبيجوا على نظام أزمن تشخارية دو تدبي نظام أنا أول يعني ديروك ميجي ديروك حفظة ديروك فانا ورجع سرخو هيك مراقات نبت وهيك سرخو لكل نيكي فانا ما كو يعني باب فيري ميجي زاني مزافر يعني برنامج تو قلك من أوكر يعني باب فيري ميجي مرة توتش بحث نكر نظام أنا تشو نظام بود راستي هوا برسكي ببرسفر أتاني ناكاجي از دپرسم وانا کی بون باب فیلم کی بون گلکی گوتنه بون يعني چما بانزاید بیجم دست روس بانزانه او تو برسوک نینه يعني برسوک گلکی يعني سفكه از بخازم جوی زیده ترتش بزان يعني او برسوک سفك او ما دخابینه سفكه برسوک تو برسوک نینن گرکی کود لسرخو لكولين بكن براسيجي اما مناو نان او احتياجي كي گلك مزنه باشا هيك حاجي قالك سپاس دكم جبو آگاهداريان انفورماسيونن تا جبو اشرا سبكي داي تماشاوانن عزيز قالك پیام تن مساج تن نویساندن جمراجي سر واتس اپ او سر مسنجر قالك هس پرسا و مساج دادن از دخوازم تشکی بیجم ترکیه جبو زمان کردی ببه زمان پروردهی یعنی لمکتب وارا خواندن او ببه زمان که رسمی کامپانیای امزهیه کرم اخه آلی کاربن پشتکری ببن ما زمان ما ببه زمان که رسمی ما ببه زمان پرورده یا دیو چسته گیدم بیجم گلک انسان به تلفونا به پیام جمرا
بجمرا پیام تن دبیجن د سوشال مدیا دا کمپانیای جبو زاروکن کرکن نخاش پرا برهف کرنه هنه تو دو برنامه خدا و بین زمان پرا برهف کرن نکارمه کارمه کلتور زمان و ناسنامه اولا پرا برهف دکن ماریوان وکریبه ام سر زمان خد پرا برهف دکن یعنی اقام ریامه جدایه یعنی اولا بشتار بن آلیکاری وان بکن پشتکاری وان بکن از گلگ ممنون بم لب مخابن از جبو پرا برهف کرنه تو برنامه نکنم چکم او نممکنه از پرنسیب من نه از وید دخوازم اشکره بکم جمرا پر پیام تن جبو و برنامه که چکم مخابن او نممکنه از علی کار بکم پریوات او اوزل او چشکی طایبتیه لی وک برنامه مخابن از نکنم بشتر بم از نکنم چتکی چکم از دخوازم که حجی پروفسور دکتر حجی اخمانه اتنولوگ جبرگن یونیورسیتی جگنده برناغله چل یک سالن گنده خانه دیه از دخوازم ویدئویی که نشان یو بکم از وی دیاری که حجی دکم به سترانه دیاری که حجی دکم حوالا رژی کرام خا ویدیو برناغله دویمین اون سر اکران پر سر مگر بیه چند سالون متونه دیه پر سر مگر بیه کس دل هونه دیه والله تقابر نوبيه بالله تقابر نوبيه از نال آناتولی ناوین لگندکی کردن آناتولی ما ناوی گنده ما برناغلا گرده نافچه قولی قونیه من برانین من لوی گندگ قال لكن من صالة 1986 حفتا لوي قندي صالة كان مستتيكر از مالات مزنا ناس تكم لنها جوان هنا زاروق مزن بونا جوان اوي تماما پیر بونا نتخازم لكي من کسی کامه یا نوه زیلانه از دخوازم زیلانه دو پرسا بپرسم جوشن داجی در باس باو زیلانه بیور صحبت بکم گنده برون آغله 1912 دیان جو کردستانه دما شهر ارمنیا جو کردستانه سرگون بنا برو آناتولیه هاتنه بیشک جوان برو آدانه چویه لادانه جیگرتنه بیشک جوان جی هاتیه لور به ایرشن گندن دور پاش هبن جی مرهاتن کشتن جی لور جیگرتنه اکوان عشرش سپیانه پرانیه خه از ال سر و هین آگاهتاری مزن بدم و از ندخوازم زحمه بدم ناس کرن مرحبا اشترا مرحبا ناوتا زیلان ناوتا زیلانه زیلان تو چند سالی؟ 10 سالی تو چی مکتب دبستانی؟ لکو داره تری؟ yeşil yurt ها yeşil yurda تماشاوان عزیز بک اونجی دزانن ل ترکیه گند بچوک بون نفوسا زاروکا تبا کم باره به سیستم زاروک برنه یعنی تشما سیستم پیاده بیشن وانا هیدن دبن گند مزن جوی گندی زاروکا دولت هیدنه
گند جل که یشو لورده زیلان لورد چه دبستانه کتابه تاری سنفا چنده؟ بیش چنگه رنده درما رنده؟ یه رنده وش فهم کر زارو کم وی دمه جبر آگر آسیمیلاسیونه بر و تنبون ترن زیلان کرمانجی دزانه لی نکنه خبر بده از کرمانجی پرسیدم او ترکی برسامده ده جان همه تولی نویجی بر و تنبونه و تره تمنا گندم بعضی ایشه بعضه دواره پرخو بعضه حیوان جلغی شوان دقیقه عینه چقدر بعضی 400 بعضی میه ماشاءالله اون برایتش نه اون تقریبی کاری دیگه 4 برانن گیته وون زور زحمتی هیا یعنی زحمتی فيها تشتي یا چیره یا یم ای سال بارانج تنه آیم عینه هیم دکن او خوش من الجنة هیم دکن والله زوره يعني زوره داشته مجبور گوشینی گندانه باشخه بگن تنه جانا گنده بارش گنده و چقدر مال تیدا هنه قاپی دری وان جاوه پاجا وان دودی که چند مال گنده ما از سر بیجم اول محلا ما چه موریه آمیز که 2 مال تنه نورمال ده 20 مالن 2 مال تنه پاجا خوید که گنده ما توپلا ما از بیجم سیم مال ها یا تنحنه نه بوش باره آوین پرده به بازار گندی تنه گند جاور تین جاور پادا تینا نوفوسه گند وینگه همه نسکه نوت سدید به سد یا دا نوت دبه وان چاقانه وانا گیتشی نما وانا باری گیتشی این اکا زفستان خدا مال تانیه اشتا امن 2 مال تانیه لبران اکا يعني محلوره يدني يشتاق لأنقرة قونيا أوروبا إسطنبول كي بلونه بله تو اکا وجهی بارش قنطاقا و بمری و آدن را هي خاله مانا كي لودن البته اون ترم تن اون تابی داکا مانه تم دشتن aynen deniz leji kontağa gündüve ya lurje eri apre mesela apemo قونين قونين بريخ مثلا أوروبي جانن يقوني وانا وتم دشنتين بحار بقيل الجندر دعت باشين به جاب ناقت يعني عم جاب ناقت يعني ملك يعني بارش شوانتی زوری زحمتی خیلی اما چه پوزیتیوش یعنی بله توی دناو جیانا آره دوغا دایی ناتور aynen جگرت نفسی تی بول من دخوازم که اونم سر بوید کرم که رانا آره niçin solun metne diye porla sarem gerbiye niçin solun metne diye porla sarem gerbiye كسدله هونه دي والله
والله تقابر نبيه بالله تقابر نبيه مولا و طول زير خبر دونم مرن مرو زير زرا والله تقابر نبيه بالله تقابر نبيه چوی بلندال سرچارا از وطن یاورا کس دل ندیه والله تقابر نبيه مخواست فاست راناج دیاری تبکم میکروفون تا گرتیه که حجی میکروفون تا گرتیه ناگه دنگتی گلک سپاس اوا کی بود دنگی تی زور خراب داد جمن پرسا دنگ هبو حوالا رژی دبیجن جمع نورمال بو از نزانم جمع تماشاوانا چوایا با مجی دنگ نباش بو از ویدیوش ترا بشینم تلی جارک دن تلی تماشا بگی من اوسترانگو کی بو Barış Özcan. Horteken باشه Barış Özcan. Kari. Kek Hacı gelek slav rezim jwana. Bale. Eri am بریا وی سترانه ام سلاف و رزق خج برنا غلیا را دشینن کک Hacı امنا وارن عالی ناسنامه کردی و کلتری از دخوازم مشتا چند پرسا بپرسم لی گلک پرسیان اشتا تن پرسا دکن اما دخوازم وان داوی چند پرسا ام داوی صحبت بکن ام درباسا بیشو بیه بینی کک Hacı ناسنامه نتوی بله وقت ما بی سنوره تونه یا سنوره ما تونه یا ای باشه اری ای باشه اری ناسنامه نتوی هبونه که سیاسیه جور بر جور ناسنامه هنه جوش دزانی یک جوان جی ناسنامه کلتوریه ناسنامه کلتوری چیه تجمه را بناف بکی بله کرم که تو زنی همو یعنی همو نزانم به کردی چی دبیجن یعنی همو پیو دبیجن ایف گوتن ها یعنی گوتن جی دبه جار دبین کنسپت یعنی هنکی او وان دور da مگو از اینکه تش باس که منک جام بخور گریدن یعنی بخورا گریدن ای فهم کنه یعنی گلک تئوری هنه سر ناسنامه کلتوری دوان تئوری آنها دا هر پرسه که گلکی باش و هیا دبیجه تو کی اما پرسه یکی مینه دما تو دبیجه تو کی یا جی تو بچی کی yani لسر هبوناته تو بچی لسر هبونا خود تو دکاری تشت بیجی yani van persona از کیمه یانجی تو کی وانا یک بونی چید که yani persi یک بونی تینه هوله van persona یک لسر کلتورا به هفرا yani هفرا کلتورا هفرا دیروکا هفرا و باف پیر و هفرا van yani vana elementi nasnama kültürüne van drastici tu dema beji az kültürekim ya az beji dirokekim yani dirok kokate ya au kokaji gerek tu bizan bir tu ki gerek tu nav kudada yani
Nav Kurda da beş yan nav de teoriye da kültür nasnama kültürü هناك جدابين جي چه دیگه لی ام لسر جدابین می پاشید لسر بسترن از دخوازم هناك لسر هيك بحث کم يعني تجربه به هفرا ام بیشون کلتورا به هفرا دیروکا و باف پیر و زمان لی گله که تشتیک دنیش مهمه تجربه به هفرا يعني علم تجربه در کردن او علم تو تجربه دردخی یا جی کارتینی به روجاوی دا او هم یک بونه چید که هم جی جدا بینه یعنی جدا بینه خو جی گل دنه خو جدا دکی هم نور yani gelek numuneş tudukari bidi yani cil Xali dibêjin Xalî çêkirin yani cilê Kurda çêkirin Xalî Kurda îro li Rojhilatê Kurdistanê dunê da bi navê Farsa tê firotanê bi rastî jî ew yani cilê Xalî bi navê Farsa tên firotanê îro di dunê da gelek meşhûrin ama bi navê Kurda nayê firotanê yani ewa tecrüba Kurd yani ilma Kurd li ser cila tê çêkirinê li cem Farsa tune li cem Tirka tune cem Araba tune kuşi em bizan biki her çıkas yani çavkanî me bi zehmete xwe bigînî dîrokê bigînî bavpîrê xwe nizam çi ama lê tu dikarî li gora tecrüba xwe nasnama xwe kulturî hem biparîzînî hem jî binî ziman ez gelek numunek yani numunekî gelek sivik bidim yani wan sivik jî yani bi rastî jî quvvet ve nasnamê mesela şivan bûn di navbera di kultura Tirka da pes xaykirin tune yani pes xaykirin bi rastî jî tu cakî meskî li cem Kurda gelek e her ajotin li cem Kurda ye yani cara yekîmin yani genim yani nan çêkirin li cem Kurda dema tu dirûkî mestikî ew elementê nasnama kulturê bi rastî jî gelekî quvvet bi cem Kurda lê tu mestikî bindestî da hatî ketî bindest di bindestî da ew yani bêjin gelê dina Arab Türk Farsa û kartînin ji bona nasnama kultura di virdan gelekî mesela nanxwarinê fikir ke ez şixa diçim restorantê me Kurda menî wana Tirkin ve Tirkî nivîsandine yani nanxwarin çi nanxwarin yani tama bavpîrê me ye ew tama tu yani tu hetanê mirinê jî tu wî temê tu ji nikarî ji devê xwe derxî yani ew tama li ser zimanê te ye hetanê tu dişî qebrê jî ew tu bixura dibî îro tu ji min re henekî tiştî xwarina gund behs bikî ew xwarina tu bi licîkî nabînî ewa 5 sal bêjî min para dibe cem wî xwarinê yani bana ew yani jî dibêjin süb element yani elementê dibinê nasnama kulturda bana gelekî mühimin yani nanxwarin rabûn o têkiliyê te yani kek hece ez warim ser elementên nasnamên şexsiyetê ez warim em tenge behsa elementên nasnameya şexsiyetê bikin elementên nasnama şexsiyetê çi ne û parastina wan em ê çawa bikin yani wek ziman dîrok coğrafya kultur folklor xwarin ve xwarin te ji bo parastina elementan te kar kiriye ez dizanim bi mînakan te bikanî temaşawanin me agahdar bikî ma hevalên rejî jî resma bînin ser ekranê belê li gora resma tu dixwaziye tiştbêjî yoksa li berê erê belê ez dikarim yani wan tişta ez dikarim min hekî li ser şerefnamê behs bikim yani we xastiye şerefnamê gelekî mühim e yani dîrok yani mêjiya Kurd e Ahmedê Xanê û Memûzînin yani edebiyata yani dünya Kurd e di vir de hinek resminin cuda cilberî Kurda li hemû mentıqa yani ekî eva jî gelek mühim e eva resmanaka tê ez hinek ser wî jî behs bikim yani perê Kurda li Norveçê ew ji bona me yani referansekî baş e ji bona me çavkanîkî baş e
از وی جواره هنکی باس ارگه همکی چخ هرکی ببینده چخ شرفنامه از باس بکم یکمن ارگه من اما چفکانی اما کوپیا شرفنامه مجه بریتیش لایبری یعنی پرتوخانه بریتانی گرتیه دما چون بریتانی پرتوخانه وانا مدخواست اورجینال شرفنامه ببینم مروف بدپرسیار وی تشته جمرا گوکی اف شرفنامه 1500 چنده تا نهاتی نویساندنه اواز 1600 تو کردیش نینه دم هاویسا گو از براستیجی گره که خونامش کشت یعنی مدخواست وی اورجینال وی ببینم وی اورجینال وی دا مدخواست از هنکی تشت سر بنویسنم باشه سر yani seroxi Pirtûkxana Brîtanî min jê re nivîsan min gotî berpirsiyarê we ji me re ha dibêje lê dîrokê de ew newisane dîroka me dibêje kî eva xilasbûna 1500 de Şerefxan û şerefnamê li ser eşretê Kurdan nivisandiye ew zilama paşê ji me re namek şan mail yani namek şan got Kek hacı. Dengete neye? Teknikye da çıtak çebu dengete neye? Nizam denkte ne kadar? Tamam. Naha dengete ma dakike nebist. Az insanım carcara denk lur kutube. Dengte hat ne kadar dengimin? Na baş. Davi dakike ta çı gotum carakdın dubara beklemek. Yani ama gut yani dema yani seroki Pirtûkxana Brîtanî ji me re bersişand got birasî jê eva dîroka Kurdayê yani li ser eşrêtê we hatiye nivîsandinê got lê zimanê xwe Farsî ye ewa rast bû yani ewa rastiya me bû lê pirsa min ji Kurda re yani di nasnama Kurdtirê de çavkanî gelekî evke girêng e bê çavkanî dîrok nabe bê çavkanî tu nikarî bêjî eva tiştê min in ji bo navê hemû wan tiştyan tiştê yani ew orijinalê wî me ji berpirsiyarê Brîtanî ekê xast min got tu dikarî kopîkê bidin me ji wan jî kopîk da neka kopîya şerefnamê yek cê min e baş ewa yek ya du bilê eva rastî jî eva kopîkî yani şerefnameyê tu Pirtûkxana Brîtanî de ya du jî warin evkê yani perê Kurda ew jî gelekî mîzin me ji bo me rastî jî tiştekî nû bû mica bîst kî perê Kurda li müzekî Norveçî heye em têkî bi xwe çû serdanî da li ser müzewana wan tiştana derxistin ew pera yani cara yekemîn Vikinga yani bi Kurda re têkilî çakirine û ça hevdî dîtine li ser wî înformasyonekî tune lê dibêjin Viking yani aliyê Rus yani aliyê behra reş da hatine Kurdistanê dema tên Kurdistanê yani dema Mervaniya da yani 1000 sala berê vî dema Mervaniya da bi Mervaniya re têkilî dikin lê dema têkilî dikin ji Mervaniya hem perew hem jî yani bazing ew bazingê em çi dibêjin bazing û sing yani xemilandina sing wan tiştana bi xwe re tînin Norveçê eva yani hem tînin Norveçê
لبر از ویژی بیجم روحات الله کم یعنی نویسکاری می کرد لسویدی اوجی لپری کرد لگوتلانتی یعنی اوجی جیکی سویدیه لور دومستکی یعنی 1000 ساله ویکینگ به کرد به هفته تکلی کوان هیبیه یعنی لجبون همه یعنی ویکینگ چکرنه او مهم نینه یعنی جبون همه او چافکانی دروکی مهمه یعنی مروانی وی دمه دا وی دما به ویکینگ را تکیل دیگه مروانی گله که تجار بونه یعنی تاجر بونه yani Duruka Kürdistan'da da her mervani ticaret kiriyor ticarete xudaji rastış gerek serkeftine yuan hani yani bu kuvvet ne da buraya da sani evkek Mehmet'in bu aslında Suedi ser az bevardım Arabi zıvrandı bu Türkiye burada meclene ser mervani khat yani yani gotuna van çavkaniyana zu yani brasici gelek mühimine yani be çavkani be nasnama kültürüne be yani tunane xu beji müzika xu beji iromuş bu xud zanen gelek müzika kurdi ev yani tekst gibi navaroka uy iro be Türkiye te gotune brasici trajedi ki yani trajedi ki bir seri xu yani gotuna her çavkani jibona me جبونا ناسنامه کتری قوته که جبونا ناسنامه کتری جی برانسی جی قوته که از خازم همو تو تشتی ناوی کردی دکی اجی کار دکی رکتو بیجی کردی بکرده کردی افانی از نمونه که دست آبدم اوجلی کردی یعنی خالی کرد از روزی که لیویانه لبر دکانه که فرس در باس کن de vitrin de bejin yani de cema kanavan da du xali dada kirbun du xali mej hevale xura gut meske ava cile kurdana mı xali kurdana hevale xu yani akademisyen ra mı bahs kir derva zamanı Norveçi ji henek nizki Almanya evet hindirda iyi hindirda bihist 2 saat şuna beraber bastı bunu wan had cilajin da bun والله جبر vitrine derxistin yani zani yani gotuna min dema tu Kurd lesen çavkaniya xudan derkevi uşağı tu hebuna xuji xudan derkevi tu tişte xuji xudan derkevi ev jibuna piş projete jibuna zaroki teji gelek mühim uşağı zarok dibêje dikara bêje ez kême dikara bêje ev nasnama min kültürü dikara bêje az nasnama xoy kültürü çad karın bir zaman bana gelek yani bana bir ilmin ev ilm tecrübe eder ki jibona ev tecrübe xudan der ki evji bir navi kurdi bir nasnama Kürt karbinin zanim yani ava hastane yani am çavkaniya biparêzin em çavkaniya biparêzin em ê nasnama heye netewî jî biparêzin tevî maneye yani mefam kir yani yekbûn ama yani belê yek jî cudabûnê şande yani tu ji gelê dinê cudabûna xweş tu dibêjî ew belê yani ya hem yekbîn çêdike hem jî cudabûn çêdike dibêje ez kîme tu dema tu bêjî tu ji Kurdî ya ji bên Norveçî uşağı hep cuda dibîn ama ew cudabûn ji tecrübe derdike başa kek hecî ji bo mîrata yani mîrasa kultura Kurdan Anatoliyê em warin ji aliyê me tengê em tengê ji behsa aliyê me bikin bi taybetî mîrasa kultura Kurdan Anatoliyê em çi bikin pêşniyarên te çi ne wek sporekî akademisyenekî em bikanin li Anatoliyê li gundekî me muzexanekî ava bikin û divir da mîrasa xwe çavkaniyên xwe biparêzin pêşniyarên te çi ne kerem ke belê zanê yani sê tişt gelek mühim yani sê tişt xudanê muhafizê ne yani hafıza yani mêjî wan wan tişta yek müze yani müzexane ya duya kütüphaneye ya siyajî arşive
li wan yani müze kütüphane arşiv. Ez numunekî bidim. Min 3 sala li Bakurê Norveçê li ser jiyana wan yani li ser birnebûna kultura wana min lêkolîn kir. Yani kar kir. Rokê ez diçûn kişan gundê li kişan mintiqê lûr müzek wan hebû. Min gelek merak kir ji wan pirsî eva çima aqasa müzeyê wê gunda heye. Zilam bersivayî ew bû. Ez bimrim got biraz zarokên bizanbin min çi kiriye. Yani ew prodüksiyon yani ew çêkirin ew prodüksiyona kulturê girekî derbasî neslê dinê bidin. Ji bo navê birasî jî ezdarim yani Kurdê me Anadoluya navîn gelek bona dil serfirazim û 5 sala belkî jî yani 1453 virda çima hatine Anadoluya navîn ji bo navê dest me de tiştekî tune. Yani ez bevar nakim ji ew jî mîna Kurd ew jî mîna me ji axa xwe ji mala xwe bi xastina xwe derketin. Ez ê bevar nakim yani her çûn sedemek xwe ye. Li gora wî sedemê yani 5 sal be jî Kurdê me Anadoluya navîn xweparastine. Wî parastin da çavkanî wana birasî gelekî bakêşin. Gerek mirov wana hinekî bi cûya ra muqayese bike. Yani cûyî mesela 1000 sal li Brîtanyê jiyan dikin nehelin yani xwe mehafeze dikin dibêjin em cû ne. Dema dibêjin em cû ne ez ê paş derbasî hinekî dibêjin em cû ne ewa têrê nake. Yani tu dibêjî ez Kurdim ew têrê nake. Gerek tu wî kurdbûna xwe kar bînî. Bêçak kar bînî. Li cûyî yani li gora Kurdan mirov nikare muqayese bike wana dibêje ki eger hevdîtinekî cîkî hebe Kek Hacî mikrofona te çû. Mikrofona te dîsa çû Kek Hacî. Em nizanim çima. Tamam. Kompütera te heke dike. Belê hinekî li min qulep dike wala. Nakaw ew ki yani Kurdê me Anadoluya navîn hinek min li ser cûya numune da cûyî dema ji welatê xwe yani derdikevin ji welatê xwe derdikevin li Ewropê bela dibin karekî gelek dibêjin em ê ça warin cem hebde em ê ça hafıza xwe muhafaze bikin yani mêjiyê xwe hafıze bikin. Ew mêjiyê yani mêjiyê muhafazekirinê da dibêje gerek cîkî hebe em lê kom bin. Yani bê cî tu nikarî hevdî nas bikî bê cî tu nikarî hevdî qebûl bikî bê cî hevdî nikarî pêş de biherî. Üç avê sinagog çê dikin. Sinagogê wana bi rastî jî li hemû li bajarê Brîtanyê heye. Hemû li Ewropê diçî ku dirê sinagog yani sinagog bi hebrayî yani bi zimanê wana wî menî dake cî hevdî dîtine. Yani Kurdê me Anadoluya navîn jî bi rastî gelek xweparastina wana li 5 salî da gerek li kolîn were serkirinê gerek were ser nivîsandinê gelek Kurdê me dilsoz tu ji nav wan da Muzaffer wan dilsoz Kurdê dilsoz Spas mala tava spas. Bi rastî jî ere ew Kurdî dilsoz ew karê dikin karekî pirozbayî ye. Heta cara yekemîn bû nêzîkî ez bevar dikim ji 10 sala belkî 15 sala berê vî min ca bîst pirtûkek li ser Anadoluya navîn derketiye navê jî Birêz Nuh Ateş e bi Tirkî li ser Kurdê me Anadoluya nav min pêra têkilî çêkir ji min re pirtûk şan yekê xan ji min re hinek dokümentasyon şan li ser yani gotina min di me da jî yani em çiqas jî neslê yekemîn li Anadoluya navîn em xerîb hatin me xerîb ji dît yani di têkiliyê derdorê xwe da hatin bi çavê xerîbûn hate dîtinê bi xerîbûnê hate naskirinê zanî lê Kurdê me ana dema min Nuh Ateş yani Pirtûkayî xan
اوی هشاربونه که دامن هنک ناس کرناو yani nasibine kudeme Anadolu'ya navin cara yekimin diyor da despekir yani. Az Türkiye'ci benim ekranı. Bele ama bu işte. Yani kudeme Anadolu'ya navin. Rastı ama cara yekimin men evi khan ama liser menevki çekir. Ama yek ya dudu hangi bir nebune katı bir amın yani dema خلاص بنا شستی دار چون اتاق خلیل گل باشی و جرایی که می کردی یعنی زاروکی کردی آنادولیا نوین هاتن جیکی مثلا گلک فکر یعنی او حوالی منی جراد گوتن حوالی یعنی گنده شی بزنیا گنده بونسزی گنده devdori cihan beyliği kulin jara ki min bu me hevdin urdit me lehur hevdin askır her çıkazcı yani devkoy me o lehçe de bejin ya çıkazcı cüda bir hem gir de koğuşek jara de gotun koğuşek yani hem gir cikir asa yani koğuşa Ankara hep bu yekji kurdu gikurt bunu yani van sana ki devamlı ne ki kanşında yani Nuh Portugal Brez Nuh Ateşhan ile az para zıvri mene ki birna buna zarok buna xo yani hem çibun çmabun avacı le goramın yani camist ki jine kurdeme Anadolu'ya navin yani dayı ki kurdeme Anadolu'ya navin rolek pır girin listine yani bir Türkara ne zevcine ne zevcamdın gelek balkeşe nav xudar zevciye acı rastijine ki me para de beşen gale yani zanene ki ama cilperi yani kinci vana yani dervada tu demat biniwana tu loho devdori müsle yaj devdori şengale dahoki dibini yani gerek tışt hem ji ew çîrok stranê we zanî dema mirov ew wan kovarek derdixin ew ku birnebûn rastî jî ew birnebûn ji bona min karekî pîrozbayî ye kek hecî pirseka min heye li gor te rola birnebûnê ji bo parastina nasnama Kurdan Anatoliyê û kultura Kurdan Anatoliyê te çi mane بله gerek yani naka mijevi khas bejim zani mijevi khas bejim zani naka yani bir nebun brasiji bu arşive ki yani dokümantasyonu ki seri xoy o arşive yani bir nebun kovarale aliki da dokümantasyonu aliki da arşive ama ji çiroka ve strana begre ser yani tişte diloki buna kes nizane wana han ne zaman yani bu gav tişte hamu hatine ve şartını bir derdixin hole ava kara bir nebun dike yani buna brastiji gerek Kurdeme Anadolu'ya navin yani bir nebuni buxunun serxu buxunun hani serxuji binisin az bevardikim gerek tişte heji ne hatiye gotini ne hatiye nefsandını ama bir nebun yukarı dike جبونا من يعني جبونا من تشتكي نوبو ما بخوجي كده نفسان وكار كر بشكري كر از خازم بشكري كده سابق يعني وان تشتنا جيكن يعني براسي جي دمبو يا سي تشت حافظانا بنبوجي hem arşive hem dokümantasyona hem jilli kuline bseri xo çıkar suzji daha be yani de suzbuna pır mezun daha ya ve bir arşive gereken bile xudan derkebin. Yani birnabun yani birnabun rola parastina nasnama bicihtine li gorte. Beli naka birnabun bu gor hemen yani çeka deji asnasyonu yani deji halandını ya. Zani bana gelek yani her çeki ki bu kuvvete deji halandını. Yani ergit tu beji tu evi tu beji ma az evim. Tu evi birnabun de hiçap kanı beji bafiri min evi gotun evi nisandın evi
خارناوانه رستورانی وانه زانی همو تشتی خود تو یعنی دکومنتاسیون کی تو آرشیو دکی زانی اما همو تشتی آرشیو دیجی حلاندنه نه یعنی دیجی فاسیناسیونه نه براستیجی یعنی جبون آیز بیشتر وان کارانه کاری دستوزی هم پروزبایه یعنی بنای سرکفتن واد خواستم یادم که کردیم آنادولیا نادین سرخو مرخ بکن سرخو بخونن سرخو او تشتی نهاتن زمانجی گرکی چخواه ننویسنه جی دکاره بود دفکیش مرا بیجه ام بنویسنه جبون هوان یعنی بینه بون برا جبون هم بنویسنه برا دیروک امدانه بده یعنی چون زاروکی مسئله وارنه چه از گلیه خو ایو گلیه خو تدکم گلیه خو با پیره خود کم جمرا توتش بحث نکر یعنی برا زاروکی میش برا ندیشم با پیره میش مرا تشتکی نگو جمرا تشتکی بحث نکر یعنی چه راستی مهم زاروکی خورا بیجن یعنی برا زاروکی مسئله نکر تگاسی با پیره می باره می گران کرنه او بار یعنی ارگه باره می گران نبیا امیرو لوان ولاتی خریب ندبون ام ولاتی خریب جیل yani Anadolu'ya navijem xeribin yani. Zani. Sana. Başa. Mala ta var biji. Yani dibijin bir nabun ansiklopediya Kurdan Anatoliye. Nana çek yani dokümentasyon diji asıldasyon yazıyor dibijin. Başa. Yani ama biserkevin inşallah. Kaka azwarım tersakodun. بله کرم که the processa nasname da mirata kultura kurda çuma giringe yani tawani zaman ta jibo nasnama netawi walat tamadın ben veke berva gunda hare yani processa nasnama lugunda ve gerek çım wara hole gerek hin ben insan hisen kha hava beparizin bale bale براستی نکه چه تیبیرا من جگند اوا بسری خو جبونامی میراثه yani خود زن دگنده da دگنده da hani ki tişt to bir naki yani leş bir naki to bejim leş depoyu kültürü yani to avi tijidiki le to joje ki jevi derxej xo yani le hani tişt az duvardıkım dema yani zaman kadehe bu nasname kadehe bu kültür kadehe bu yani hebunate hemu hebunate ketibin dest kadehe bu şahit tırstaki khof yani tırstaki mezin derkeve tu nevi haberdi be jandarma var o devi kodigre yani jandarma vi mani da bu ki jandarma yani ters bu khof bu devgirti bu yani tu devi kodigre zanim le ez bevardım tişteki lgunda dema küçük mü ode gunda ode mera hevun yani divan odana da o civina hevdi ditin evara de bu ama le beriya evara hani ki asri bas yani asr mühim bu asri hafta se roja kuda radyo Erivan'e gudardı kırım ama kaç bir am dernak لحمو او جمال نف دف دوري مد مالباتي مد حمو راديوان تنبون يعني ي راديوان هبون ي راديوان تنبون دچنو راديو ايريواني گدار بكن او راديو ايريواني راستي بو قنالك يعني بو قنالك هم خبر گرتن هم خناس کرن هم خو محافظه کرن او جولا راديو ايريواني او قش بيرام درناك يعني دغوت ساعات سي يعني دما عصر بو جهة دقوتن قصة دلغة يعني لوي قصة دلغة دقريان الثاني راديو إيريفاني خبرها قدار بكرنا أو سترانا قدار بكرنا أم بيو ستراني بيو خبري من نصابو چما يعني أما چما راديو إيريفاني يعني چما أبا ترسا چما أبا خوفا لما تو زاروك بيتو تشتكي فكرناكي يعني أما لو وقت تو demek derbas tu vi tu çexe bir nebuna xud vi wan tiştana dibini. Kek hacı. Cilberi kurdime yani hem derbas cil bergam me be. Natta bahsa radyo Erivan ekriye birasti radyo Erivan'e de karakter amda de mecliye me de ceki xey taybet ya.
چون زارو بوم مالا ما سال هفته یکا بو آپ من رادیو گج دانمارک وانی گج باو من را من ایواره ستران رادیو ایروان گوت تان سر از قصاد است دلخا قط از لید دگریا ما به زحمتی دیدی جار جارا دنگ باش نداد ما تیلک د اکی و آنتین و گرد داد پنچره را ما داد تیل پنچره ما وین رادیو ایروان گوت تا سر از نا رادیو ایروان استرانه که دیاری تماشاوان ما دکم ام چی صحبت قبل ببرن که جان هر بیجی فلك ما خاينه ولا ما تخافينا من نايدون هيدوم
ارك حاجي اوجي رد انا بو خرافات خدشو لو متيني البام ابو خدي الرحمه بيدا رحمه خدي لي زاني خرفتي خجو بخو ارمني بو اري ارمني بله يعني اما قالك خدمتي كودا كريه يعني دو همو جيانا خدا راديو اریوانی دا کار کریه زانه راستش خدمتی که يعني جبنا كردبوني استراني كي ام استراني وش مزم بنا زاني راست يعني راديو قلتنا من مدخص يعني راديو ايريفاني قال لك رولك خوي مزنها يعني او دي جي اسمناسيوني دي جي او بندستي خوف بني او دي جي ترسي براستي راديو ايريفاني براستي قال لك كاركي مزكري يعني كك حجاز هوالكي چار جلدن سترانن آرشیو رادیو اریوان آماده کری جواد مهربانی از دخوازم ویجی نشان بدم 4 جلدن گلک هزار سترانه نه گلک کارکی پیروزه او جلد یکمینه باشه دبردام کردی بله يعني تجمع قوينا كي او يعني ميراتا يا جميرانسا كولتورا كورد چاخو پاراستنا يعني لغورا گندمه وانتشنا گلکی او كن يعني جبو تخواستو بو جبو جل برگا تنچتا بیجی من شوراتا بری ما رادیو ایریوان کرنا يعني نكواز بورد كي وان او جلي ما وانا اندابنا يعني مير او جلي كلنا كاربنا لخوبكن يعني لوي بگرن لي جنه ما و بجلي كردي براس جعتاني ازهاتن وان تشتنا هيبون يعني لاتشكا راش يعني شعر راش ولاتشكا سبي اما بسري خو يعني بسري خو نافنشانك بو بسري خو ناسنامك بو يعني زاني يعني قلك تشت مروف كاره يعني بجمينه با تشي تم محافظه كري ياز ببا كيما اودي قند اودي قند بلوران نزانم او ناي بيرا من هر تشتك تنتي بيرا من از دما زاروك بم جوندي شايلو زلامك دهات جرا او ماجر بو جرا دغوت ماجر نافي ناي بيرا او بلوران بو جرا دهات مالا ابي مني قدر لور دبو نيفان نزكي نظام چند روز دمالور her evale le dev dori kom dibun bluri gudar dikrin. Yani ev blur yani Avustralya de bluri da tenin zaman wana disa dibin memleket yani dibin walatı khozani. Ben tiştana Fransız yani evet. Ama yek hatta 6 sali min Türkiye nizam bu yani. Biz 6 sali şunda hatın yani Dibistane. Lur yani haribun desbekir. يعني خريبون او بمالي او كردبون بش سالي شندا دست بكر يعني خريبون يعني هو قالك مهمة او دناسنامي ده قالك ايشكي مزنه يعني ايشكي فرمزن شكل يعني وجاك راتي بيجتوي زمان دايكي او دنگي زمان دنگي دايكي تزكي دا بيستي بينه بيجن خبر نه انا خازم bana مربوط كاره يعني ناخرنامه رابطنامه چیروکی me gelek çiroker mesela evara wan çirokana مربوط نکاره بیجه tişteki پر küçükün gelek jubana nasnama kıtırıdan o mirasa kıtırıda evkin yani gerengim çünkü lükürdara nüfusandın tnebi yani brastij nüfusanı gerek sahip ama devki yani وقتنا ديركي از بيبان ناكم الدنيا دا اقصى بقوات يعني زاني يعني دنگ بيجي كرو دنيا 5 ساعات ستراند بيجي 5 ساعات يعني مش هو فيلم كيفو بيجي كي اوف دي هناك بيجي شربت تشدكي جرا 5 ساعات ستراند بيجي يعني بنا كده كي قيمتي منن وان قيمتنا غريك امدي خدا در كبن وانا كار بينن زاني زمان جوا يعني زمان تب زندي بكي زمان زندي نبو دمره زاني تمام باش
امي باش حاجي باش تك حاجي د ناسنامه كردي كولتري دو ناسنامه كردي دو نتوي دو حسرت كردن اناتولي نوين امورن سروان حسرتن ميم وشارتي يانجي حسرتن ميم دزكي هنا هين مانا تو شو تفكري؟ نظام برسانته يعني نكو دما توج بنسي سال جوالات يكو دور بكي بيجي اخر دور بكي بيوا براستيج قالك زحمه زاني يعني ام بيجم دما تو بيجي كردستان يعني جغرافيا يعني اخ يعني جغرافيا اخر جغرافيا الزمانه اللي تو زمان يكارتيني اللي تو وي اخي نابيني او اخ دبا حيالك يعني دبا خونك زاني از ببعضكم كردمي اناضوليا نافين يعني او الزينية خدا يعني كردستان خوناوية لأخ نزانة لوكية از بخو قلق هاتم konferansı kurdeme Anadolu'ya navin بطبيعتش جنجي وان يعني جنجي الإسفري الألمانيا الدنمارك السويدي همو أو جنجي دروا كردستاني مزن بونه جخود برسن جمد برسن أم كينا أم هرم كو أم چما يعني وان برسنا دكاري هناكي برس بده نكاري همو تشتي برس بده سدم خوشي او 5 سال مثلا جود بيجن كي ولات يمي بيروزباي جمع او كردا يعني جمع كردا انادولو نابجه كردستان بيروزباي اگه بيجي كردستان بيروزباي ايو بيروزباي ايو دخه هناك ناف زينيت خو ناسنامه خو دوي زينيت و ناسنامه دو كارتينا اما لي تشتكي تاني بيجه اخامن زمان مجي اخامناتي لي زمان خو جينايله زاني يعني زمان خود دست خود دگری او زمان یوش براستی هر ناسنامه هایی چکوی هر بقوت اوه يعني زاني یک یاد مباسكر يعني او جل بری وانا يعني او دایکی کرد براستی جوجه کی جل بری تکالو خود نکرنه يعني اما نکو جنراسیون نزانم اول 40 سال از درکتمه چو گوراندنه چابیه او جنراسیونا يعني نستی نکو چا خود بینه از هیوی دکم يعني از هیوی دکم يعني او كردمي اناضوليا نافين بالزمان بابرا رابع سرخو او چخا المنتي ناسنامه كتري ضعيف بيجي direkt زمان در رابع سرخو يعني بالزاروكي خورا مالدت كان كردي باخ برا بيشن كي نكو يعني بهواري كي مكشتن بيجتي زمان چبكي تي زمان الكو كاربيني زمان تو فیر بیتی چکی یعنی بهیوی کی چکیه دو نادر کردلا یعنی بهیوی کی سا به ایش و خوف ناف خدا بیشتر توی زمانی چکی نه زمان دایکته وقتی تو زکی دایک خدا بیت اوی دنگی بیسته تو بیش هاتی دونه تو گری کن کار بینی لی اوی ناکت بیشه بیت بیازی چکی ماجی زمانی زارو کی خودشونه دبستانه زمانی ترکا و زمانی عرب فارسا زانی بله زمان يعني زمان فيربون خراب نينه لي از غازم جرى كم زمان خو فيربم يعني زمان خو باخفم بزمان خو هيس خو ميجي خو يعني جيان ليش خو كاربينم بزمان يعني كيك حاجه برسا كمان هيبو برسا كمان هيبو من دخواست از بپرسم بيجم لالي ما لاناتو لگندن اناتولي لناف كرد مدا سمبولن جیان چنه پرسکا من هبو تا یا وانی زمان يعني جل بر کلتور جروگو سترانو گووندو خارن و خارن رابون رونشکاندن بلور شوان توانا وانی زمان حسرتم و شارتیجی تا باسکر يعني رابون رونشتنجی رابون رونشتن يعني تعليم تربية يعني فاش براسيش قالك جداي يعني هاري يعني رابون رونشتن قوتن tam 100 دقيقة ساعتك 40 دقيقة ام صوبتكن بله
اول جمرا پرسن سر مسنجر و فیسبوک جمرا پرستن لی از نخواستم مشتا پرسا بپرسم چونکه فرماتا برنامه من از پرسا پرستکم نه اک اما دو سه پرسام وک اک بگرین اک هجی از دخوازم لداوی اشتا پرسا که بکن پاشه دو سه پرسا بیشترن ما تماشامان مج بپرسم لداوی دخوازم پرسا که تایبت بکن لترکیه مثلا وانی سر زمان لترکیه درسن بجارته هنه و دو هل بجارتنا دا حجمه را که مزن رای خواه دادن پارتین خواه کرد قبول دکن رای خواه دادن وان لی کرد همه 10 کس 15 کس وک مالبات نکان نوارن جمع هف جبو زارو که وان کرد که وان لمکتبه لدبستان زمان بجارتی و کردی هل بجیرن امضا باویژن بریار بگرن ما زورو که وانا لدبستان به زمان دایی که وان به زمان کردی درسا ببینن کردی هم ببین او تولهویه که گلک مزنه یه جالی که دا از وک قلویه میناک بدن قضامه میناک بدن işte پارتیو HDP خوک پارتیو کردا دیبینه کرد ماجی سدی 6 رای خد دادن و آنجی سمپاتیزانی خجوان رایه لانه کانن ده امضا براف بکن سرلیدانه که بکن یا ببا یا نبا کشته گیدنه تجربه و چه فکری؟ بگورم از یعنی پروسس لول چه زنم لی از خازم من تشبیجم یعنی من تشتم پروتستم یعنی تو وی پروتستی به جدا کارتینی یعنی دمام 20 یعنی 20,000 ورده لسر زمان کردی خوفونه کی زوراتی کی گلک زحمت یعنی گلک هیا یعنی هم بیشتر یعنی اسیمیلاسیونه کی لسر زمان من پنج دقیقه بری جهانی زمان دما 6 سالشون دا خریبونه کی دست بید که اوج زمانه لی از ببعد بکن او یعنی او 3 سالیا یعنی همجی 20 ساعت یا که 200 سالی دا زوراتیا هاتیه یعنی هاتیه کرن تهدید کریه و براستیج 1000 انسان یعنی بلکه براستیج 1000 انسان اجبون اوی زمانه هم تهدید هاتیه کرنه هم هاتیه کشتنه هم کتی زندانه یعنی دم اوی سه پروسس 3 سال دامستی که تو نکاری بیجی ایرو جواره قرص ببینه یا جواره زمانه خوب فیر به تو او بواری او یعنی دیوره نه دستوزی هیا نیجی بواری هیا زانی از بمارد که ما یکی دو توشی تو هری وان 3 سالی دا و خریبون على سر چی بیه سر ناسنامات چی بیه و یعنی تو جیر دا دیدن یعنی دما تو زمانی خبر دیجی او چطور زمان بو یعنی او جیر دیجی یعنی چطور بیشتر کمپلکس یعنی چه کی جیر دا تدبینه یعنی تو بی چه جیر بونه مزن ببی بی چه ترسپونه جی مزن ببی تو نکاری رو بیشی از رحت وارم هر دبستان کیه جبوی چیه دیو چه کار بینی یعنی اول پروژه که بسیاری خو او که هنه کی ازمان آده بینه لگورا من یعنی زنی از زنم اکیوی لی دما او دبستان دستا باندوری بینه باندورا دولت رابه تو دور باجی ترس هبه تو نکاری بوادی تو نکاری زارو که خوشینی از ساد بینیم زنی چخاز جی یعنی نه که دور دل دخازه یعنی دل دخازه که کرد براهرن دبستان خو کرد زمان خو فیر بن لی هنه که دما بواری لیجی کتنه بو هیوی جی کتنه بو هنه که به هیوی دبینم یعنی زنی هنه که
بله بله یعنی نکو تو 3 سالی تو سیاست که نشاندیه او سیاست حلاندنه یعنی تو خریبون دقیق خریب یعنی جخورا دقیق خریب تو تیمال میکاری بدایی که را باختی مثلا نمونه که یعنی بسیار وردا 54 یعنی نیست که 57 او اینترنت یعنی چه بیشتر یعنی یاتلو خل یعنی او یعنی دبستان اسیمیلاسیون چیکن زاروک دچه پاش تیمال ناس نکه دایکی ناس نکه یعنی او تیتلی او قیمت هر به براستی ناسنامه رو گرنگه و نشته دور دخیه زنی ای بونایی از نکی یعنی دو پرسپکتیو 3 سالی دما مروف مسته که وانتشتنن از نورمال دبینیم زاروک خوناشن زاروک خواشنه که یعنی اما تو باشو و مقایسه بکی رو پیش سادام شنه همو گل زاروک خود شنه دبستان کردستان یعنی کردی وان نمونه چما دما سادام دا کس نویر یعنی یعنی سادام دگوت برا هر دی پاشیجی وانا قتل دکر یعنی نکو وانا نمونه همین یعنی دما تو خور حتی بینی تو ببینی باندورا دولتی که خیر نخواست تابی جا تو میکاری بیجی از زاروک خیر حد بشینم یعنی زانی اما از هیلی دکم زانی مسافر کردمه یعنی کردمه آنادولیا ناوی از هیلی دکم ایرو گنجی یعنی من اویدیت دروا کردستانی نبرا کردمه آنادولیا ناویندا گنجی من دیت گنجی مپیرا آخفی اوی گلک هیلی دان من یعنی چخاصی به زمانی یعنی زمان اروپایی باختن زمان خونکارم باختن لی کردبون آوانا چخاصی به زمان به لی کردبون آوانا به زلاله لی خود گرن لی ناسنامه خود گرن ناسنامه کلتوری دیگرن زانی از بفرد کم او ناسنامه گراندن از کیمه یعنی ایرو لآنادولیا ناوین جهه ایرو لدروا کردستانی جهه زانی جبونایی از یعنی گوتنه که نروژی هست گله که کارتی نمی جه پرهنز دکم از دویجه تو گوتنه که وانه دویجه تو دچی کدره هر لی جخونه چه اشتاقی بالکش دچی کدره لی جخونه یعنی من اویدید یعنی وان کنفرانسی نابرا کدیمه آنادولیا ناوینده وان گنجی هاتن مگودار کرن گنج دخواستن راستیجی برچیبونه که بود یعنی لسر علمی برچیبونه که بود لسر علمی خواستنه که زانبونه که بود یعنی دوی پروسسی دا از هیویدارم یعنی هیویج دکم او گنجی می ایرو لدروا بند هندری آنادولیا ناوین مزن دبن اونا هیوی می مزنن از هیوی دکم اونا وی میراسا می او میراسا باف پیری می وی پیشتا بهر از دوی دا یعنی اکنینم یعنی دودا هیویا من هيا يعني از هیویج دکم يعني زاني دبردا که حاجی دبردا از پرسکا تماشاوانا کیما بپرسم یعنی تا چند چشتوانی زمان دبیجه کی جبو کچو خورتن مین لأوروپا دجین بانگا تا چیه جبو کلتورا ناسنامه و کلتوری بپارزن تو چه بانگی دکی تا چند چشتوانی زمان هم دوباره بکنی يعني من يعني تجربه من يعني او بشتري كونفرنسي بندو كونفرنس تم لسر ناسنامه كرد لسر هبونا كرد بحث كر يعني ديتنا من او همو كردي مي دروا كردستان لاوروبي او كردي گنجي من ديت يعني جي كردي انادوليا ناوين وان كردي مي برساونا حتم از كيما از جكو حتم از هرم يعني وان سي برس هبون يعني زانی بیواریا هم چیه یعنی اجکو هات می یعنی او بیواریا خدا گله کی دخواست برسه کی بدیوانا یعنی او هیوی دکر کی از دو کلتوری دا پروفسورم دکترم نظام چما از برسه کی بدیوانا همو برسه یعنی برسه ما تنه بجوانا لی برسه ما تشتی کی بو دماتو سر خون نظام بن يعني ميجي بحث كدما اما من سر براسيجي سر عشرة خود شتيك نظام بولي سر خو
کیماسی گلک بون لسر زمان خود کیماسی مهبون ادخازم وان کیماسی خو هنکی بگورنه چخ که هنک تا مرخ بکه بیش از کیمه لسر روش لکولیم بکه ایرو نمونک بدم یعنی لندن جه 111 مروف yani bir axir 111 111 مروف yani Kürt 111 111 tane Türkhandiye yani 111 ya fikir ki 111 Kürt 11 tane Türkhandiye شما تو نخونی قل مرقات دو سر تو نه یعنی تو رو همه ساعته که جرونه او پرتوکی در کتنه همه بیر نبونیش بخونی بسه یعنی زانه اما کاری سر مجی یعنی دیروکا و کلتورا کرد یعنی براسی او مدنیتا کرد کلتورا کرد او باف پیرمه او تشتی جمعه چه کرنه و جمعه ایشتنه کرنک بلی خودان درکنه یعنی کرنک تو مرق بکی یعنی بد نمینه که بدم یعنی براسی همو مزی اوروپی گریا من سدم خوشی او طالبونا سر میراثا کلتورا کردی دما تو دما دکوی جغرافی تنی طالان نکی دو او yani mirasa yani kültüra viji talandaki yani ilma viji talandaki او yani genosaita yani katliama yani kujtiya ser kültüre evi gerek min leverdi yani او talandun çaviye serimi japashi dekit az gerek لخو گریام yani او باف پیرمن تو پرودکسیون kültüre çekne yani çiz destevan hatice او kari destevan çiye yani hani çekne cilt hali çekne cilt çekne zan çekne yani bana gerek bu merak şımra yani jere bizim kültürel materyal yani materyal kültür duy kültüre da az brasti hamu müze Avrupa geriyam yani de hamu müze Avrupa'da hamu işte me navi Fars Arap Türkatiye kalır. Yani de beni de nasnama kültüre Arap Türka Fars'da. Burası gerek mi eşan yani. من eşan sedemi خوشی نکه باف پیری من جمرات تشتی که چیکه او هر تیکه بینی ناوه که دنی پراستیش جبونا me trajedi ki mezne jbona kültüre trajedi ki mezne bana navın yani. Jbona gutnemiş gencara لخوخدان در که زمان خو لکوکا خو لدیروکا خو زانی اوا هم بنیاته هم قوته هم جهبوناته هم دلیته yani. زانی یا باشه گلک مت گلک وستان دی براستی نزدیک باشه ام یدی کرم که سرحدي دنبيش 5 ساعات استراند بيجي ماجي 2 ساعات ما باشه اري توج سرحدي د يعني ماجي اري د ماجي تدا د جنن تدا اف او تسرا اف او ستران سرحده موقعيه جبوه 2 ساعت دیساجی مالتا و توهاتی تا ام آگاهتر کرنی تا انفورماسیون دان ما ام یدی بر و داوی هرن از دخوازم دوردا سپاسیو خبکم جبو بارش جان جمارا سترانگوت مدیاری که حجی کر از سپاسیو خدکم جبو اری از سپاسیو خدکم جبو آمده کرن از سپاسیو خدکم جبو ما مستحم و جلیکان و روزنامه‌وان آدم özgür را او ویدیونا بمرهاتم برناغله کشاندن ما مخابن جبو پاندمی هبو منه چو به کسان را هدیتین چه نکر او که ماسیکا منه یعنی مخواستو با ازرم چند مالباتا به مزن را صحبت بکم لی امکان نبو جبو پاندمی من نخواستم کسی راحتسیز بکن ما نخواش نکوین از جوان را سپاس دکم از سپاس دکم جبو سر بلند قنات او سترانا جمعه شاند ما پیشکشی تماشاوانن مکر برنامه ما خلاص بو که حجی لداوی
تو داویه تو دخانی دخوازی بینی زمان کرم آخه شورتا داویه چی کرم اجاره که بین سلاوی خوش özgür Özcan و کشامه دلال زیلان را زیلان را بارش را بارش Özcan اره او سلاوی از ناس نکم باور دکم لاوه صدقی Özcan'a به گرماتیا دل سلاوین خوش وارد دشنیم جگنده هموش گنده گلی گنده خراج دل دوری گندارا زنه براستی برنامه کی من چه سالا پارا بر انا تشتی بیرامه دا تنه بون تهان برنامه هانی بیرامن اج سپاسیه وادکم لی خواستنا من هم جی گنده ما هم جی دل دوری گنده ما از خازم زمان خود کوکا خود دیروکا خودم درکبن زمان ما هبونا ما به زمان هم نکارن ناسنما خوبینن ناس کرنه لکترا خودم درکبن اوا خواستنا منه یعنی زنی زمان خوب آخر باشه که از بناوه چارپل مدیا از بناوه برنامه خواه رنگ و دنگ آنها تولی به دل و جان سپاسی خود دکم که تو بوی میوان من تکیلی هم از بردوام از مالاتا و با اما هفته هیم ببینین توف کار بکنی ام دناوی و هویه دانی تماشاوان عزیز ام جارک دن هاتن داوی و برنامه خواه 2 هفته شنده اما جارک دن لمالا بن به مجارکا نو به میوانی که نو به گوتن که نو اما به زمان کردی به زمان دایقا و لمالا و بن ببین میوانه و اونجا لپا مبن ببین میوانه چارپل مدیا نوروز و پیروز دکم دما نوروزه ما جیان و به آگر نوروز خوش به ببینن تخاشی دا خاطره و شب و باش لخرن مزکن خج پاندمی بپارزن شب باش
بخوشی و بهدا